Abusia Asante niye, Otumfo niye, Asante niye, NPP niye. Se oko Kumasi. Na so obi di agro ho a. Sa niema mienu we memfa ni agro. Eyo Otumfo ene ne NPP. Efa jimie ni de nipa kakra bi na wa Asante mamu titru Kumasi. Omo Kumasi kakra bi ene ajimi omo na ya mote omo nka no. But efa NPP any omo Otumfo de don't play with them. Kwaku Manu ya Asante ne ofiri oboase. Na Kwaku Manu Kumasi for penasa mo pa na Asante for penasa mo pa nam ne Kumawood movies obeye na adinti no. Nanka omo penasa mo pa. Na Kwaku Manu bribi asemu besi wo Ghana bia no. Kwaku Manu ba. Na oba oso no de onyansa ni nti oka kire nasem no oka kire nyansafo ene badwen bafo. Na this time de Kwaku Manu asem obeka ye no. Minim so kasa kire nyansafo se badwen bafo se jimifo eno de nya de amehu no. Kwaku Manu akwa se eye mahama wabetena so atem didi ekoso too much. Ye di mahama atem dodo ye di Otumfo atem. Eji sa na tie de mahama mfa emra bi mra. Na obi a ebehu ana yebeti se odi panyin bi atem Ghana bia no nke njeli no ene na Asante fo sorry ya omo se kum Kwaku Manu uye NDC ni ne duru mahama so a yedi na atem de wanya daje aba betina se ebe ka kire won yedi atem se mahama nyamra na won chi omo uye nya atwom papa ene NPP for titru Asante fo ade omodi aye Kwaku Manu no ade ohwe video yi ba enti Kwaku Manu by force say asem bi e bia no ne hunim de kura wokode wano tuma na Kwaku Manu na wabodam won bibia no wahwuresim bibia no wahwuresim woka se wonim nyansa won wabodam wonim yank wanim teye ontuma sama ba by force e be kan bi doctor ko hwini o de fake certificate aba anka yede ye nkwa etuasan mu de hunyansa se ba be kan bi de ye nsoma wo ye wabodam ene na wunyiye na nado time na Ibrahim Mahama na de omanika wabu omana faso na nado hu so ye nkurase di sei Kwaku Manu wona okekan kwasesen bi seden Mahama enche mra wa obekasetia ne bia no obeko prison for 1 year seden no de bia meka chose uninyansa unimunyansa nka were onja wo ho enkofa kwakra wo ya branti o one na wo ma oba ne transe hwe odin no boy we oninyansa bakobako se de bia wo kasa mu no me dese de bia wo kasa mu no kasa me kasa kire banyansa fo badwen bafo ana kasa ba to nya badwen bani wo nimunyansa Kwaku Manu ya jimi no ate na wa jimi dodo nyansa bebrebe no dane ujimi Kwaku Manu nyansa bebrebe no dane ujimi amesa wo yiri ni ja wo no wo yiri no ka se untimi nyiniye na wo ja wo no amesa no na sometimes say na fo tirimeboa se chama untimi e ka kire vice president se wo ebeyifo ntidi ayi na je se wo Kwaku Manu Kevin Taylor edidi e kan se Kevin Taylor edidi we we dem fa se na aro na yi kwade nka ho Kevin Taylor edidi Otumfo atam na ye wode wo so wo klemu so wo ya Asanteni wo klemu so ya Kani o ti ase obi nka se de kan se ayi e kan ne ye ni NDC fo eye no de la hwan a shawni bai we so medical doctor ya kan se wonye medical doctor Kwaku Manu edi na waka fa ho uye nya atwom dodo Kwaku Manu amsa wo yiri nja na fa utrim uye nya atwom Kwaku Manu uye nya atwom dodo Kwaku Manu uye nya atwom dodo otase je se wo a udidi di mahama na se didi kaz ayi that's 5 na se ntino otase je se uye ho se wonim nyansa ama Kwaku Manu uye nya atwom na minim so na me powasam pa na so wonim nyansa ba se wonim nyansa minim so wonim nyansa entina I can say Frank Nalo edi diwa na ye oya no also obi di bidio na ye oya Doctor Counselor Kwaku Manu
or whoever he calls himself say Ghana nyina ono na ye coward e dey ntina meka say Ghana nyina ono na ye coward entina Kwaku Manu wo kurom ha no ana obi ede otumfo Asante manwura ana mbo dina na mabo mu ase esan say obrempon ana nne meka say entina Kwaku Manu ewo ho ena obi eti US na odi Asante hina totankuro edi natem wabra na Asante hene bo ni dimpo dankan hwe nkyere no da ena Kwaku Manu antimi ambeka hwe Kwaku tactics we dey emfo enkrofo no ma your appointment na wie wo ah Kwaku wo ma your appointment na dey awie wo ye dan ya wunya bi ayi time wa ayi abeku santana mo de omo gym na wo so wo do ho gym bi time wa Christiana woni mu de omo gym na wo so wo do ho gym bi e se de aye no emfa enti misrew e ma wadwene na ne no nansan na wo kanya nsasem tini e follow pa o media no so nanso ke ya misasa wo ya adane ene de Kwaku Manu wo timi ka se se obi di panyina temu a ya ma no nkum wan yi a adaya e ndisi na baso na me pa chewo na wo ho ana Sam George mpu ekotena TV so ese eka kire Dr. Alhaji Muhammadu Bawumia na Dr. Dia Sam George kana me ekoti mintimi ndi watemda se Sam na wo hu Dr. Bawumia 97 pages of enkwasi yasem on quote enyama na mekaye Sam George ne kan enso Kwaku Manu ade oh god nti we na wate school na wate ne se bio de no mo kire nkola no misro men na ne wadwene kura emma wadwene enko politicians nsem yes ye hunu se wonya sika okasa wo establish wo state koso na establish wo state se wodwen se microphone be hawo ntina wa ba abontene betutu bia misro Kwaku ohode mfamfa ho why ntina ya na abre bia obe ya na abre bia be guso rate lowen say or higher than you always misro mfamfa ho emma wadwene nda misro ewia na ebona no wodene mabi mmo wadwene na wadwene no enane na rest ewia se no sie wo that's what Jimmy and what Jimmy we ba ko organ ha Jimmy adokro no say are Kwaku Manu the time I can tell attack Asante for I didn't see you make any counter so the video be counter Kevin Taylor did Asante for them did do for them you didn't come and do any video to counter that because you fair what buying for what fan buying a was from no what fan so you have all the power to say obey yeah we are fine obi no born obi no cancer born here but judge me no Kwaku you can't tell say anybody do be atema afin ye be di matemo ye hwe America krebi afin ye 6 months America krebi mujimi ne mokwase ade bobeje mujimi ene mokwase ambeje ti Kwaku Manu wanya jimi no Asante memu enu bewu Asante memu ha enu mienu ebewu ye jao ma wujimi ho a by this time na say eya abroso enu bewu Asante memu ha what did I make a joke? Jimmy so unyansa wa from Kwaku oboase anya kwete to oboase kwan kufaru ne bai obeye ma wo na wo me ka kire say wensu enyansa ehun hawa obebo kufaru abaso wo ne ma bi oye ehun adache sa kwan na nam so ko oboase de bia no ase bi beto wo so bibi ebesi wo so kwasi at the same time ko na the same road no so ye video against kufaru na kufaru ye kwan ni wa me gina wo anya video we were expecting you to do the same video to glorify him but you refused to do so no but when I wujimi ho na wujimi ho hwe ya atamfo obenya na okromu hase no wonama this offer soldier for bo ho ban bo ebe bu okromu hase no nobody fear anyone here Kwaku Manu obeja Jimmy na Jimmy no na nye movie na wo your real life also wonya collect na wote Ghana ase Kwaku Manu entina tama Ekufuado ye president no na wo kurimu ana se na woni kurimu tama Ekufuado ye president no na wo kurimu ana na woni ho ye papa John Mahama ededi ade ya ye papa John Mahama ebe ye president ena waba kurimu ana se deda adan na wo kurimu
hwɛ ɛyɛ a mo yɛ ade ya mo yɛ ma ho da ho too much mo yɛ ma ho da ho Kwaku Manu hey na wonti na wonim kasa sei Kwaku Manu na wonim kasa sei ana afi na wosua kasa munyai nyaatu musemo no akufo adu ye di na tem mu nkwala emu mpanifo edi atem na wokure mu nti we I was also watching videos a dose chow we kitwa we kura na me de bre no ensem na omu nyina asem omu kan say Kwaku Manu abra na Kevin Taylor edi otumfo atem abra na Kevin Taylor edi akufo adu atem abra na twe say omu ase ye de omu akotena classroom na ya kire omu say mu nyina mokọ amonka say ya koya asem ba ko na nti omu tumfo ne de say ukọ Asante mamu na so do ni kudi agro hwa ebeku ho ebetwa uti afiri ase bare mu Kwaku Manu asem a obeka yiwo odwene ho sen ususu se Kwaku Manu oye nya atwom ana se nokore e no kan no na ususu se ana wohunu se asem ba e bia yetimi hwe na obakora timi ye bone utimi hwe na badakoro betia no tare ntira nke enka se na no oye ya den wantia no sometimes o mani pa no chance na hwe e ya doso na e ya bruso a na otimi beka se yen hyemra emra bie nu ho a yefiti ya na yehye yehwe na ade no ekobone na fi ya hyemra enti se nura na akufo ado wo so na yanka na ye ntumi nka na enti yenya ne sa because na yanka next time aban foforo beba bia so no atemdidie no besen akoso eno so ye beka na eno so yenka because foforo no another da ne yanka enti foforo ebe den aka enti asem de ye de ase ne ti bia na ebire bi beso a ye beka ori ase nti ususu se Kwaku Manu oye nya atwom but atemdidie no so politicians na nkasa kora amoko masem no mudi atem yeah yahu chema untumi so odi atemu bibiri yahu napo se odi John Mahama nkofo ndisi fo atem bibiri yahu ndisi fo bibiri politicians are edi na nakufo ado atem di no left and right nyina nti ene se yampa bibia nsi ano kwan a ene se ntimi nsi ano kwan o okay Kwaku Manu nyaamo muni Mahama atem because ebia mususu se mo ye NPP fo nti mudi Mahama atem madi Mahama atem 4 years aso na 8 years aso NPP fo asen aba power endo so yenya na NDC fo ko opposition omuso omuni NPP fo atem ana e de asem na ene e se ye kana minima de kronte Kwaku Manu ko kan ya ye se nya atom ene wa hwe videos ni bi so fo adwen kire ebra ha e Old Burger TV bidin e de Old Burger ma me fa wonsi